Malen manje sibulisela lapho kunonke emakhaya lami igama ningu LAVAWS pronounced lava sinkumkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita umshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngophuthi lana uphuthi thunengcako nayo ucela nje ukuthi iDuyazi TV ingenelele ngoba khona umfowabo umngani wakhe phese abake bayenza something ideal imshushumba abake bayenza back in the days kodwa ke izinto zakhona zange zaphela kakuhle ucela nje ukuthi iDuyazi TV ingenelele uzosibalisela istory ke ngoba nami ngizange ndisunderstand kakuhle ngoba besitesta Colin no my brother zange ndisunderstand kakuhle nathi bhuti omdala ungawari thina so shaya imoto sofika lapha ekhasi lakho so understand kakuhle ukuthi ngoba siyiDuyazi TV singakunceda kanjani kule nkingo obhekane nayo. Bhuti wami kunjani? Ngiyaphila mfowethu kunjani? Ngiyaphila nami bhuti omdala. Bhuti omdala ngiyasho lana nami angazi ukuthi ngizothina ebantwini yabo ngoba usibhalele la eshowini ngoba besikhuluma efonini wena bhuti omdala usichazela ukuthi bhuti lovers kuyaphepha. Ne situation kanje ngiyakuva nje uyamention umngane wakho kunento ezinejele ngaphakathi kuninzi yabo kodwa ngoba khona ama viewers asibhekelele lana ngifuna ukuthi nabo be understand le story just as much as nami ngizos understand uyabona. So bengicela nje ukuthi ubhuti ezintroduce ukuthi igama ubani kwake wayisibhalele namhlanje la ku Duyazi TV. Igama lami mina mfowethu ngithokozane ngwaka Khumalo Sibongo mfowethu lana mfowethu nginibhalela kanje nabafowethu ngihluphekile bafowethu bafowethu ngasho nje ngithi eminyakeni endlule bafowethu kunomfowethu ebengiphila naye umngane wami impela umngane wami lona mfowethu wafika kimi umfowethu mina ngumuntu oyihlelele mfowethu ngumuntu ebengasebenzi ngale minyaka leya umfowethu mayefika kumina uthe mfowethu man azi lapha emlungwini lapha ya kunento engiyibonile lapha emlungwini ngoba uhleli nawe ungasebenzi ngiyacabanga ukuthi singazama ukuthi sivuke siphushe impilo hayi nami mina ngikolozeke mfowethu ngithi hayi makuyinto mhlawumbe ehambelana nomgebengu ngeke ngize ngikhona ukuyenza hayi umfowethu angifostelele umfowethu ukuthi hayi ndoda phela lapha kunemali nasempilweni uzokwazi nawe ukuthi ube umuntu oright njengawo wonke umuntu ngibuzeke mina kumfowethu yini leyo mhlawumbe oyibonile lapha kumlungu athi hayi no man ngithe ngithi ngiyavula lapha kumlungu lapha esefini lapha ya umlungu ebephumile ekhohla iskiye safety mangithi ngiyabheka lapha umfowethu yena uthi ubona igolide kuleyo safety kamlungu leyo safety yomlungu yebo mayithi ubona igolide ngibuzeke mina ngithi okay mfowethu kusho ukuthi makuthi siyaya lapha yana siyalithatha leli golide angeke kuze kube nankinga na athi mfowethu cha umlungu leso sikhathi uzobe ngekho mfowethu ngizokufaka mina ngaphakathi uyabona hayi nami vele ngicabanga usizi lami ke mfowethu ngoba phela engibhekane nazo ngicabanga ukuthi phela igolide into edurayo uyabona belingaba imali mhlambe le golide mawucabanga ayinyalinganisela mhlambe 200 and something thousand noma to close to 3,000 imali eningi leyo yebo okay mfowethu nami ngisukumele phezulu hayi ngishone khona ke mntaka mama ngiziphi isibindi hayi mangifika khona ke lapha hayi umfowethu afike yena angifake ngaphakathi okungenise ngaphakathi yeah afake mina ngaphakathi ejaridini athi hayi umfowethu ngena abelungu la abekho yabona hayi ngeneke nami yena usewuphi ngaleso sikhathi usele ngaphandle egate usele ngaphandle ke ngaloko emgwaqweni nje straight yebo athi wena ngena mfowethu akunikeze okay athi akunamuntu la ngaphakathi mina ngento angilayele ukuthi mangena ngizongena ngijike kanje hayi nangempela ngene eGurukudu ngaphakathi futhi ngenhlupheko yami nampela sengiziphi isibindi hayi mangithi ngiyangena ngaphakathi ejaridini lomlungu vele ngiyabona ayithulekile hayi ngiye ngihambe la ngitshela khona ukuthi angiye kuphi mangithi ngiyavula vele kuleyo ndlu leyo hayi nangempela ngihlangane naso isefo lesi leso khuluma ngaso umfowethu hayi
nokhiya umfowethu vele bese nginikezile wasi isikhiye se-safety Hey. ngifike e-safety-ni mfowethu uma ngithi ngiyayivula i-safety mntakamama ngilibona igolide mfowethu mhlawumbe engayilinganisa nje into engaka nje mhlawumbe Yo bekuyipopu lena. yabona insimbi ya insimbi nje Manje lise-raw nje alikaphekwa nokupheka. yebo mfowethu alikaphekwa nokuphekwa nami ngixhumele phezulu phela sengibona into engakaze ngayibona mina emehlweni nami igolide ngilazi ngokugqoka mhlawumbe ngamanithlisi libasho ukuthi liyabiza. yebo mfowethu hayi ami ngiqonga isibindi ngilibambe ngileke hayi ngigcina ngilithatha leli golide mfowethu phakathi lapha e-safety bekunayo yonke bekunemali but imali ngivele ngikhohlwe yona Uthi ngizoyithola phambili. imali ngisengiyoyithola phambili okubalekile lokhu manje Igolide le. hayi ngiphume nako ke ngempela mntakamama igolide le phume nalo igolide mangiphuma negolide hayi shona endle mangithi ngiyaphuma emgaqweni hayi umfowethu angisamboni Akasekho la. akasekho ke emgaqweni ngithi kaze kwenzakalani mhlawumbe umfowethu ngabe ebeyongifaka ejele noma bekwenzakalani hayi ngisuke ke mina kusho ukuthi ngingasamcingi nokumcinga phela sengiphethe into engishisayo Igolide ndiye yazi indlela emu. yebo mntakamama ngihluphekile phela hayi nangempela ke mntakamama nami vele ngigcwala indlela sengibuyela straight endlini ke manje umfowethu angisamboni hayi ngifike endlini ngihlale mangithi ngisahlele endlini fike endlini mina ngayikhiyela mntakamama Cause yawazi kwenzakalani imiqondo nje ngoba ninzi into silahlekele le makishini la silahlekele nekho sengiyabuya ke mina ngoba manje sengisendlini ngikhiyele endlini mangithi ngisacabanga endlini ngiyajuluka ngihlalisekile phansi ayi ngizwe ngonokho eminyango gogo awathukanga lapho ukuthi akusemaphoyisa yini. amaphoyisa nguvula umnyango ongavuli qale ngithule nalapha engalunguza khona akukho umnyango ngithi ayi mhlawumbe amaphoyisa lawo thatha igolide leli ngifihle mangivula emnyango mntakamama awunguye umfowethu Uyena umfethu. athi umfowethu awundodo ubuyile ngithi awundodo wena ulahlekephi Cause bengikushiya mina kusuke kwaqhamuka imoto lezi ehamba emakhishini lezi zamaphoyisa lawa agada khona nami ngase ngikhethe ukuthi ngisithe ngathi hayi mfowethu mamela ngasingasandi ke ngamagama amaningi senza njani. nali igolide ngiliphethe senze njani ke athi umfowethu kumina hayi no mamela la mfowethu igolide leli lilethe la Kimi. mina Yebo. Unebhayara yena. yebo yena ushuthi unebhayara mayitha ngilethe kuyena Okay. ayi ngumnikeza umfowethu igolide mangumnika umfowethu ahambe nalo igolide leli ahamba umfowethu ayilanga lishona umfowethu angabuyi ngithi ngiyalapha ahlala khona umfowethu hayi lutho umfowethu akatholakala Atholakala ndawo. yebo hayi ngibuye ngilala endlini mangithi ngisalele endlini umfowethu ey'ntathu ekuseni ngizwe ngenokho futhi gogo Uyena umfethu mhlawumbe usekabuya khona endawo. akusasuyeke umfowethu ke manje mangithi ngiyavula umnyango ayingibona ngabantu abamhlophe Hayi wena bhuti. amaphoyisa ngithi awu umfowethu ushuthi ngabe Uhambe wangisetapa ngale hambe wangisetapa ngalendlela na uyabona amaphoyisa mayevule sukuma ngqonu ngalezo sikhathi yo. sokumisa amaphoyisa angigqokise angikhiphele ifoni amaphoyisa athi uyamazi lo muntu Akhomba wena ngaleso sikhathi. angikhomba mina ngithi hayibo ngifike kanjani ke mina manje na ngithi ke nayi imina kuthiwa yebo ke ndoda usuboshiwe And le picture bayithathe kuphi? ipicture le kushuthi ngesikhathi ngene endlini nomlungu mina nginakanga kushuthi bekunama-camera Ayinakasho kuwena umfowethu ukuthi lapho kunamakhamera. camera yebo ikhamera ngitshele ngayo mina ngibalekela ngitshele ngayo Yebo akasho ukuthi kunamanye ngapha. kunamanye ngaphakathi amaphoyisa athi kumina hayi ndoda usuboshiwe wena ungenile endlini nomlungu wafika watshontsha wathatha igolide And yonke evidence ikhona and uyi-one ovelayo kulesithombe akaveli yena umfethu angithi usele ngaphandle. qale ma ngithi mina hayi amaphoyisa athi amaphoyisa ndoda sambe uyokhuluma phambili And igolide yimo. Igolide ngalesi sikhathi alikho kuwena likubafo udisappearele na yebo mfowethu alisekho-ke kumina likuyena mfowethu usihambe naye mfowethu ngihlengezela iy'nyembezi ngikhale ngithi kodwa ngempela ibhadilini leli hayi iphoyisa mfowethu lithi hayi ndoda usuboshiwe-ke wena bakuthatha njani? thatha mfowethu ngahamba ngayoboshwa mfowethu usizi lami mfowethu libuhlungu kakhulu nginibiza nje kanje ngoba bafowethu ngifuna ukwazi kahle kahle ukuthi ngaleya ndoda yini eyayingiplanele Yena zange yima bhuti so ngiyaxolisa. Should manje soboshiwe uhlala how many years ejele mase ukuboshwa ejele mfowethu ngihlalile u10 years 10 years zonke. 10 years zonke lo muntu lona mfowethu azange ezejele ukuzongibheka
Asangeze ukuzongivakashela mhlawumbe akaphathisanga nomlayezo nje ukuthi ake ngithola indoda kanje. Awukhuphi ngana umyalezo webhuti because uyabona sokumoshakele vela akakucabangeli so uboshiwe vela uthi akusiyimi lona mina ngifakwe ngenhloko nje la. Mfowethu lokho ngachaza mfowethu enkantolo ukuthi umuntu owangifaka la Ubani ba? kwakuwumuntu onje. Inkantolo lokho mfowethu azange zikulandelela. Simbonanga lo muntu esithombe. Inkantolo thina lo muntu asimbonanga and umuntu esimbonile wena. Namanje isithombe sakho sasenaso la. Manje ubhuti una how many months years or months ephumile tshela. Manje mntaka mama ngiyacabanga mhlambe sengiyokwenza inyanga yesine manje. Inyanga esi4 bhuti into yo. Usuke wambona akakuvakashelanga lutho mfowethu noma ngithi ke naye ngiyaphathisa ukuthi hayi lo muntu loyo nomtshele ukuthi sengikhona. Hayi akabonakali bafowethu kodwa mina sengiye ngathi kumqalaza ngambona. La ongakhona. La ahlala khona. Yebo Bafowethu ngihambile ngawuhlala ejele. Umfowethu walithatha igolide walidayisa. And manje ngiyezwa la khona ngale yankathi elidayisile igolide kuthiwa lo muntu bekuwumuntu ophatha imali. Bekayiphethe yonke. Bethumela umuntu ngebhiya ngo100 rand. Umuntu amthumile amuphe u200 rand. Nakulo 100 rand ajika athi keep the change. Hayi wena bhuti. Abehlala nabafazi abaningi kakhulu mfowethu. Hayi noba yaphela yonke leyo mali. Imali ngiyacabanga ukuthi yaphela manje ke nami bafowethu. Bathi uhlala ngakuphi yena? Bathi uhlala nemkhukhu engapha. Engale. Uhlala emkhukwini mfowethu. Emkhukwini mfowethu ngoba nala wasuka la wabaleka ngapha. Ohlala emkhukwini ngale yamfowethu. Manje bafowethu cha bengithanda ukuthi bafowethu ningiphelezele. Ke sizweni kuyena bafowethu ukuthi ihlungu esingaka bafowethu azoze ayongifaka lapha ya. Akasakhuphi nebadlana mhlambe kubekele ethi mfowethu mhlambe uThixo uzomgcina lapha ejele ethi makaphuma ebambe nazi izizumbulu zakhe naye mhlambe. Uyabona noma sengathatha ingxenye ke mhlambe ayinike kulabo abasondele kumina athi cha ake nicabangeleni lo yamuntu loyana. Uyayibona leyo nto manje cha akakwenzanga konke umfowethu and ngezwe sekuthiwa nalahlala khona uyahlupheka nje yaseko omunye umuntu. Hayi nokumele simbuze bhuti thina singakhapha bradeni ubuye uvala lapha emotweni. Okay ngiyabonga bhuti. Hey bhuti wami yo lento yazi ngiphatha kakhulu bafowethu ibhlungu lento ibhlungu. Bhuti angithi wena uyayazi indawo la ohlala khona lo muntu. Yebo ngiyazi kahle mntana. Mina ngibona ngcono bhuti ukuthi siyeke nje ukuphozisa amaseko sivele siye straight lapho because kwamina nginemibuzo eminingi for lo bra ukuthi why izokwenza kanje warifu udutyuliwe lapho ngomlungu banethiwa ngafa warifu washonele ejele mfowethu ejele kuba washonele banethiwa ngashonele ejele wangeka zakhuluma. Bhuti hayi mhlambe khona okubekele kona akungcono sitshele lo ukuthi hayi mfowethu asethembe mfowethu kunjalo kodwa mina angingathembi mina ngingathembisa nina. Hayi no ayena cha ngoba ngizwa nami nempilo ayiphilayo cha akuseyona mhlambe le mina engiyazi because nokuboshwa kumele boshwe kwayena yabona le pain odlule kuyona nayo kumele ifile webhuti because manje uyabona ukuthi izandla zakho ama fingerprints wakho izandla zami sengcolile manje and izingcoliso yena lo muntu and yena impilo yakhe iyaqhubeka sekadlila imali wa enjoy phela mntaka mama manje usizo bafowethu ukuthi ake siyenike yena mhlambe nani mkhona mhlambe eningakuzwa nami mhlambe kungangipholisa inhliziyo yami futhi sokwenza konke okusemandleni futhi ngoba sowufike la kuthina thina nje siyakwenza konke okusemandleni mangabe umuntu osenkingeni futhi sithi masihluleka nabasihluleka sisamile kodwa ke kuzoba khona naye umvuzo ozofumana kuyo yonke lento oyenzile uyayibona ngoba uthi kukude wena bhuti wami kusema kulezansi bengicela nje ukuthi singene emotweni ebradeni isambeni ngicela indoda le uhambe nale ndoda ngizonithola nje lapha emotweni. Okay yo guys umhlaba uncole ngalendlela lena uma brother uyasho ukuthi beka nje yazi beka into yokutshontsha into yokuthi eyohlukumeza umuntu bengekho emqondweni wakhe beka ihlalele ekasi eyiphandela kwafika uThomi ohlala emakhishini wayenza le ndlela leyo yenze ngaye naye my brother ngenhlupheko wathi ayasambe siyoyishaya le number ngoba uyasho ukuthi kusafe kade bazobamba yena lapho kwi-footage uyayibona nje into eninzi so ngiyacela wena mbukeli lapha emakhaya ukuthi uhlale la uhlele khona sikhapha my brother siyobona ukuthi mhlambe yini beyingene kulomngane wakhe or nguye vele wafonela amapolisa wathi nanku bani ani understand yonke lento le kodwa umuntu oyena ophethe story kwaye ke wayengasamvakasheli ke umngane ejele for 10 years yonke
kunguwe khupha inamba ibhlungu lento guys ngiyacela wena mbukeli mayingabe uphuza ikofi lapho ohleli ngakhona ngiyacela ulibambe nje kanje before liphole ngiyobe sengijikile mina ngicela uhlale la uhleli khona ngizokubona njengamanje. Okay mfethu ngoba sesifikile lana mfethu make sure ukuthi awuveze number plate yethu la bazobe stress bethi bakile yabo lovers no Bradeni sifuna la engakhona wena bhuti omdala ngoba sithi sesifikile yilo leli gasi ne yilo leli gasi mfethu iso le strategy lesi sikhuphuka nje khona la sehla nje khona la mfethu akusike kudinga cishe maybe imizi esi3 noma esi4 mangaphosisi. Okay asidile nayo wena bhuti omdala ngiyacela mina ngizokwenzela ijustice wena mfowethu angithi wena usevile nawe for logo icala lakho lenzile yebo naye kwamele manje ukuthi ebhatale le icala lakho lenzile kwaye ke sixelele ukuthi why izokuhlukumeza kanje wena mfethu ukuthi isifamily yakho isokole bembonene ukuthiwa unemali yabona yonke leyo nto ayingiphathi kakuhle wena mfowethu yabo yebo ngiyacela ukuthi siye wena king isikhona la Bradeni uvalile lo lokhile wenze yazi yanginyanyisa sanibona abantu abadala yebo ayikhona la mfethu khona la ayisho nje ukuthi umthole lomjika lo uyaphetha bafethu ukuthi umthole my brother ngisho so asomcinga ngamane simfune lonke lelikasi haye lo bengaka akathola ayikhona la sizela khona nangivele lo mjida sizela bafethu uye lo sekavuthi sekadayisa impahla hey ufunani manje lawe ufunani sorry kanti wena uboshwanga ehlisa umoya bhuti umdala uthethe ukuthini sabona mfowethu hayi nithatha phi ngobani labo ngizela nabo manje ngizela ngamakamera ume kancane sabona nangu yangibamba bamba sabona bhuti ufunani la wena sabona bhuti man ubani labo ngiyakubuyisa sabona ya sawubona yini kanti waphakama ngathi manje asenzanga icala thina endaselanga uzokuluyisa la hayi man nilungisani aselanga uzokuluyisa kancane mfowethu ngiyacela man cela ukukhuluma nale ndoda ukhuluma iva kanti wena ungitshele kahle wona wena ungifaka ejele wena mina ngifaka ejele mina ngifaka ejele uyayazi into oyiboshelwe man uyini wayiboshele awuyayazi into oyiboshelwe mina ngaboshwa ngibosheleni ufunani kimi ngibosheleni uyayazi into ngibosheleni wena ungasengihlangisa wena yes umfowethu okay wena bhuti wena wasikora wena suka la lo bukora bakho ngizoxoxa boyele mfethu bamba mfethu hayi ehlisa umoya siqale ehlisa umoya wena nkabi yami ehlisa umoya mara umfethu uyamaza ngithi umfethu uyamaza ngithi angazi uyamazi ngiyamazi yena ngiyamazi kuma nisha iskono babina ngithi azangishaya iskono naye azangishaya iskono naye ngishaya iskono naye hawu umfethu uthini lo muntu ngenze ngani manje mfethu awucela ukukhuluma nalo muntu mfethu ngisacela ukukhuluma nje nalo muntu kancane 2 minutes nje mfethu ngikhuluma nalo muntu mfethu sikuthola ihlelelo oso uyabhayisa sovula ishop ngapha ya ngiyaziphushela yabona indlela manje from 200 and something thousand wena mfethu wenze yonke lento kuphela mfethu man ungangibuza into eziningi man awuyazi wena my brother uyazi indaba yakhe nomuntu angimazi ukuthi kahle kahle ufunani kimi akachaze yena ukuthi ufunani hawu bafo mchazele mhlamba kakuphi mhlamba uyamthusa nalento uthi wayisile mfethu umfunani kuwe mina mfethu ngoba bengiboshiwe mina bengibosheleni mina wangithatha wena wangisa le emakhishini le wangivulisa into zabelungu kanti wena uyazi ukuthi waplana ukuthi shoot mina ungibophe kahle angikhona yini nawe naye balungweni phakathi mina bongekho ubani kanti ebelungwini mina ngangikhona ngafaka ubani ebelungwini angithi ngangihamba nawe mina wena wasalaphi wena wasalaphi yena wasala egate ngapha wasala egate ngapha wafaka inkingeni lo muntu lo ngapha ngaxoshwa nasemsebenzini nxa yakhe unamanga webhuti wena webhuti ubuneyimali wena phela bakunemali siyayazi le ndaba yakho mzala siyayazi indaba zakho ezinye izinto zami impilo yami leyo okay so manje igolide lona liva ke le golide ubafu walithatha lapha phela impilo yakhe le ubafu wa risk ngabe understand uye waye risk kusiyimi uchaza ukuthini mawujime ngathi mfethu ngizothi uBradeni emiyeke ubafu phela kubambe kuyeke ngoba manje ngathi ukhuluma into esilayo uxoki lo muntu uyaxoxa ejele babengenzani wena yazi ukuthi ejele babengenzani ngena ngangisetshele yazi ukuthi ejele mina ejele ngisasa impilo yami wena for wena uyazi manje uzongitshela ukuthi awazi lutho wayengazange wazomcheka ke ngoba bengumngane wakhe isikhathi esejele ngizocheka umuntu osejele umuntu ozibophisile wamena uzibophisile iyadelela lo mjitha lona uthethe ukuthini mfethu yayivalente umuntu ohamba wenza into wena ngathi uzongichintsha bhuti wami yazi if bengasi icamera lena kube ngiyakulayita wena bhuti ngoba ngiyakubona lento ithetha nje kahle kahle kuliwa nami la no akuliwa nawe because wena udelela ubafu uluza into eziningi ifamily yakhe usayithumeli na something wayidayisa malini wena le golide mina indaba zegolide angizazi
Ndaba zegolide angizazi. Mfethu. Ndaba zemali angizazi. Hawu. Ngicela ningasangibuza into eyiningi. Mina ngasilutho. Ufuna imali yami wena. Angasilutho mina. Ufuna imali yami wena. Ufuna imali yami wena. Khona manje yabuya ungitshela wena ngiyezwa wena kuthiwa wena ngasikhathi ngisajele wena Uzela wayibale. lo muntu yabona ngilwisa. Asale sale udansa nabafazi abanengi kakhulu wena. Bathi bewenza iphathi. Nginemali yami mina. Uyithatha. Okay manje Mina ngiyaziphandela. wayungavakashela umngane wakho ke Mina ngiyaziphandela ijela ngifuna ukulibona ngifuna ukulizwa kanjani ngifuna Futhi yazi mina ngihlele ngibhizi wena mfowethu and ngimthanda umuntu engithi ngikhulumisana naye engenza isilima ngoba njengamanje ungenza isilima ngathi ngikhuluma umsangano nje mina. You understand? Wena uyabo ungenza isilima. Tshele wena mina ngifuna ijele mina. Mina ngifuna ijele wena ngokwenzani emakhishini ndoda. Wayokwenzani emakhishini? Mfethu uthi wazithuma emakhishini. Akusuwe. Wena muntu wakho. Wena. Pretend awusuka bamfethu. Hey. Yini kanti wenzani webaba? Wenzani? Wenzani? Yini lamanyala wenzani? Ukwatile lo muntu mfethu, ukwatile mfethu lo muntu lo. Ukwatile lo muntu mfethu, you understand? Ungisalama camera uzongilisa. You understand? Uzokulisa kanjani? Oh hayi, zikhazi oza ngaphathokozana. Ngicela uhlale phansi mfethu ngiyacela. Ngihlale phansi. Ngicela ngiyacela. Nguye lo kumele ahlale phansi. Ngifuna ukukhuluma naye kahle. Akuhlale into engcole kanjena mina. Okay mfethu. Ngicela ubungekho ngaka wena. Wena ubungekho ngaka wena. Ubufethu ngaka so. Ungenaphi wena la? Shothi wagcina wabhema nama drugs ngale mali. Ungenaphi yena? Yazi imali yahlangisana. Okay, pretend ngicela pheka senze kahle. Ngeke ngijayele ngilo. Yabona lo ngathi uzosibalisela into yazi ukuthi sibhizi kanjani. Ngicela uthathe lo mjidi yoxoxa naye ngale side. Ngathi ulambile. Mhlawumbe uthenga ukuthi umnikeze ukudla wena mfethu edle umfide ebe grand uyangithola. No, wena futhi mali nami ngiyaxolisa mani ngiyakubona ukuthi inhliziyo yakho ibhlungu ngiyakubona and ngiya understand. You have a right yokuthi inhliziyo yakho ibe bhlungu. Cha ngiyambona my brother ngathi usalambile yabo. Ukhalela ukuthi simdlise something ezokuba ne-energy yokuthi ekhulume uyangithola. My brother mina azazi ayisekho into my brother mina kumele ngimamele manje lo mjita lo bafethu akakhuluma ukuthi ngempela ngangiboshweleni. No uyachaphazana uyakuchaphaza. Yes my brother. Akakhuluma ukuthi ngangiboshweleni lo mjita ngoba otherwise my brother uzobona my brother. Ngiyaxolisa. Uzobona my brother ngamane ngibuyele khona ejele my brother. Hayi ngiyabuyela ngoba sipromote violence miyeke umfethu ethi kumthengela something edle lapha uyabo yeah ezohluthe mhlamba akakwazi udlani lo muntu adla kakhulu mosoyiphethe imali enengi kakhulu 200 and something thousand. No sengisho yini into kumele ayidle udlani lo muntu ulambile wena bhuti yazi ngiyacabanga guys into engiyicabangayo wena mfowethu engizama ukuyichazela ubhuti ukuthi ngiyacabanga ukuthi my brother mhlambe ulambile uyabo and akakwazi ukuthi esikhulumele iqiniso into esifuna ukuyiva ngendlala emphethe so ngithi ubradeni nje ethi kumgawulisa something lapha ethi kumbhayila izinto zokudla yabo ezoba ne-energy yokuthi ekhulume ezosixelela ukuthi sifuna ini uyangithola brother i-energy lo muntu i-energy yani lo muntu uzumthola ne-energy behleli la energy yokuhlala uyithathaphi energy yokuhlala no sifuna ukumvisa izwi likaThixo wena bhuti yazi sometimes abanye abantu bayadinga ukuthi bedle izwi likaThixo bezokwazi ukuthi bekhulume iqiniso lo mjita mina ngizombulala my brother ngikhalile ejele akazi ukuthi bebengenzani my brother ejele bebengenza into ebuhlungu kakhulu my brother ngiyakunderstand izwa leyo and yena nabe kumele ngabe ukhona lapho lezo zinto ngenziwa zona ejele ebengekho lapho ngiyafika manje kuye lo muntu uzongitshela ukuthi mina ngangiboshwela inkinga zami iziphi inkinga enginazo uyayibona ngunguye mfethu wangithatha lo muntu wangise emakhishini mina ngibona umxhaphazi ebradeni awuze naye lo muntu kanti uphi hawu kanti akahluthi yini ya wena ndoda ngumfowethu angithi ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe uphethe indlala wena ubafu yabo kodwa sokwenza ngakho konke kusemandleni ukuthi ethethe lento esifuna eyithethe uzoyithetha andithi inyani siyayazi thina yebo mfowethu siyazi ukuthi kodwa mfowethu mina aza ngisicabanga ukuthi lo muntu ulambile mfowethu angeke azalamba angeke azaphelele energy lo muntu ngesumthola hleli la mfowethu into zama ukuthi ndimthethise wena mfowethu yazi angithi awayazi ukuthi umuntu ucabangani mhlawumbe uzama ukusijikisa lo muntu mfowethu mhlawumbe ukhulumiswa ukuthi ubhlungu engabuthola ejele mfowethu akabazi no mfethu yini ngicela hlala lapha sorry mfethu hlala yini kan yini awuhlitha yini mfethu yini kanti washishiza yini no ngicela amanzi ucela amanzi yini udle yini kanti socela amanzi ngafuna ukusixelele lento ngithi mfethu akakhuluma ngani lo muntu mfethu igolide likuphi mfethu ngizokhuluma mfethu ucela amanzi uzowathola why ungadli uphuzanga amanzi ngesikhathi udla no ngithi uthengise ngemalini legolide igolide ngiyalazi uthengisa uyalazwele ngoba angithi wakhupha inamba nami
ulithengise ngamalini leli golide igolide engilithengisa mfethu walidayisa 250 250,000 250,000 manje wayengazisele umfethu imali yakhe wayengazisele imali umfethu something nyana mfethu ukuthi naye isiphilise or iphilise ifamily yakhe ekuphi ke leyo mali manje imali ayiseyakho imali yaphela yaphela imali bengitshela ukuthi angeke asaphuma ejele Bawutshela ukuthini? Bawutshela ukuthi ngeke saphume ejele. So bawutshela ukuthi impilo iphelele wena la. Manje umvakashela ingane yomxelela umnikeze naba something nyana naye ukuthi survive at least. bengazi sophinde sihlangana ngixolisa futhi. Mfethu la kudiba abantu yabona izintaba yize zingahlangana abantu bazohleli behlangana uyayazi nawe leyo nto. Now ngiyabaleka bambe Braden bamba lo muntu bamba lo muntu hey bamba gijima ngapha balela bamba wosala hey wosala hey yini into oyifuna nifuna sabona phuthe mntana sakubona phuthe khambani uhamba kahle ubalekani wena manje nifuna nomfazi wami la ngithini guys mara woza la ushayisile ngapha kunjani wait yehlisa umoya wayi wena usilo ngoba selanga uzokulwisa thina guys kubuka mfethu ngicela ukuveze kubheka usisi mfethu usisokho ezikhale ephuma inyembezi kanje guys ngicela ungizamela njani ngani akhe lawo sewajoka ngojuni ngimthengelewa mara wayithengisanga nawasha nawayaneka sister bawatshontsha abangani bakho ngithi labo hamba nabo phema nabo amadoda wakhe lo siphuthe umntana okay manje yini kwenza uhlala estratweni wena kanje we topless nigga kwenzakalani hey we topless nigga hey brother nang hey kwenzakalani we topless nigga hey wenzani wena la wenzani umfazi abantu hey uyake ikamera yethu esokulayita thina ungasiphapheli futhi esokulayita ungasiphapheli nenzani mamela la sokulandela impahla zakho manje sisi thatha leso stand come on guys yini guys ya uzoshaya qabala mase shayela amafastela nizothini wena uyobhatala angizofayini yena hamba yabona abantu ufuna bebulalane ngenxa yakho mara yabona nje futhi aselanga ngokudlisa la angayidibuli mfethu udubula ini mfethu yabona into engikhuluma ngayo ngiyazi unazi ngenganyeze mpukane ngani mamela la futhi wami mamela la mamela awakho la mateke mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yeso sokulayita wena uthathe lento ifake emotweni mfethu mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli ovule lento sokulayita ungalingi usiphapheli Wesipesihle kwenzakala ufunani la wanrata nje urata wazini uthando umntana onga14 wabulala ka murata leni wanrata akiteleni why usuzomkhipita la kwakho ya wena sambitsa wena kutobitsa Mamela la vale hey wena yini leyo yengane amena ngani wena mpukani akukho ke jarete nyaka mona ha mpatale le rent ha o supportele ngwana ha ona ke o khoke bophelong ba ngwana ka ke tla itsisa sesifeza umntana emacamereni guys into engayifuni mara mama yehlisa umoya ubhuti omdala akazela nguzokulwa la uthatha uthetsa ubahla ngwana ukamo supporta wena ngwana yena utlam support kufena ukhomo support no ukanomfa kufena mo support no angithi umntana Kuyalebo bontate siyacela ha hona ngwana le tlo motho mara umntana uyamdinga ubaba na ngwana ka ha mo akhulume naye mhlambe ni lilisa le ngwana ka bona batsali ba ka ba go nyaka le ngwana ba se ba nyaka hona je ha ke le pregnant ne ba sa nyake sorry no ke ngwana ha ke khoke batswadi ba hao mama ha ke khoke batswadi ba hao excuse no excuse
Mama siyacela. Ndataza mani. Mama take it lokisa. Okay, no, a re batle o lokise anything but i-access. Utaka ama security ha hona ntho ke tlo fa yona. Mara ingane mama. Hey, sumbet. Sumbet. Mama ngiyacela sumbet. Hey, himo. Ngizisapha putu ngihlukumezile lo. Uyangibona nginjani la? Uzobuyisela eSky sibona. Uzosibuyisela. Wangilimaza lo muntu. Uzosibuyisela eSky. Lo muntu wangilimaza lo. Putu ngihlukumezile lo. Uyangibona nginjani la? Lona. Uthathe umama lo. Lo bahamba nomama. Ambona wazaphuma isandla so. Ubufebe bakhe. Ifebe. Ufisifebe lesi. Yintoni wena kwenza uxoya amabhayi emini kanje? Angithi abanginakekeli. Abanandaba nami angithi. Bayanyekela ngithi. Uthini? Amvanga kahle. Uthi unokuthini? Umpemisa ama-drugs ayala ngesikoleni. Nka so bothubise di-drugs ya sekolong. Vele phuti. Ha ona hane hore ntho tseo o di bona ntse ke sebedisa. Uyayibona ke. Ha ke di sebedisa mohlomong o na le wa ntshebe. Wa dinka. Ntwana nje encane nje. Mara wawenza kanje. Nabangani Ke tsa kanje jwang wena? Benzani? Nabangani bakhe. Umngani wakhe uMarasto uyabuya naye. Bamba lo muntu. Ehlisa umoya. Uyabona yini uhappy nesisakho manje. Uhappy ngalamanyala. Excuse ngiyaxolisa. Ngokule room le. Yeah, ambona isikhiye sikuphisele room siyayivula njengamanje sithatha yonke le abishela ngaphakathi. No, uyathamaya vele sikuphi. Isikhiye la thina besingekho sicela ukubuya manje. Oh beniye. Awuvule lapho uqoqa. Awuvule uyahamba wena. Uyahamba namhlanje. Uyavula lapho. Yini mama? Wayesta. Uyaphetha wena. Yini lento yenzayo? Yini lento yenzayo? Ngithe thatha. Hey, sumbet. Bamba. Uyamazi lo. Sumbet. Mama ngiyacela sumbet. Hey, himo. Ngizisapha. Putu ngihlukumezile lo. Uyangibona nginjani la? Uzobuyisela eSky sibona. Uzosibuyisela. Wangilimaza lo muntu. Uzosibuyisela eSky. Lo muntu wangilimaza lo. Putu ngihlukumezile lo. Uyangibona nginjani la? Lona. Uthathe umama lo. Lo bahamba nomama. Ambona wazaphuma isandla so. Ubufebe bakhe. Ifebe. Ufisifebe lesi. Yintoni wena kwenza uxoya amabhayi emini kanje? Angithi abanginakekeli. Abanandaba nami angithi. Bayanyekela ngithi. Okay, wait. Moleni manje. Bhuti wami mamela la. Awakho la mateke. Mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yeso. Sokulayita nothathe lento ifake emotweni brempethu. Mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli. Ovule lento. Sokulayita ungalingi usiphapheli. Basipesihle kwenzakala. Ufunani la? Wanrata nje. Urata. Wazini uthando umntana ona14. Wabulala kami rata leni wanrata. Akiteleni. Why usuzomkhipita la kwakho? Yeah. Wena sambiza wena kutobiza. Mamela la. Vale. Hey wena. Yini leyo yenzayo? Amela kancane wena mpukane. Ubaba yini unobangela mhlambe awuna idea ukuthi ezefike kulesimo osona manje ukuthi kwenzakalani mhlambe? No, the last time I checked ubaba ubelele, ube right yena ubelele. Ngimangala nje mina mangibhizi ngenza ama house chores ngimangala. Okay. Ubaba akho right uyangibuza ukuthi mntana mangikho right. Ubaba khona into eyamvakashela ebusuku. Ke umama omkhulu ogogo nacena hlangana naye. Asihlanganeni uma lungisa. Kodwa ngeke ngize ngimlungiselelana kuzomela siye endumbini yami. Endumbini. Yebo kuzomela siye khona kodwa angithi niyazi bangani zami ukuthi indumbini akungena amakhamera. Hawu gogo kodwa angithi manje ngizofuna ingubo zakhe ayizigqokile ngalelo langa lobusuku lokho. Uyasikhumbula lezo ngo? Oh, okay. Yeah, ngizofuna zona bese uyangiphathela namakhandlela amhlophe
awu-2 Okay. ayi-blue awu-2 Okay. ala kunzima ngisacela ninginikeze amanzi before ngiqale yonke into ninginikeze amanzi nesitsha. Oh, seyakhuluma ubaba manje. Wakusebenza. Ya, ngisebenza ngase ngiyaphuma nje ezinye izinto emzimbeni njengokubolela lana. So lento ziyaluma. Ziyangiluma ngilali bafu. Usizo leli lifunayo. Kodwa ungaba happy ngane yakho wena uyizalayo mase isimba kanje. If o tsamaya mo a tsela batho dilo tsa bone ba o toba so. Cause o tsamaya wa tseba so se nkeditse. Gore le tsere tšhelete aka batho ba nyaka tšhelete ya bone ya society ma tseba gore ba editse. Ya tseba. Inga 8000. Angifuni. Inga tšhelete aka. Malini? Tšhelete aka e kae? Imali kanti. Mr. Day. Ika tšhelete aka. Ke nyaka tšhelete aka. Mr. Day. Ke nyaka tšhelete aka. Ho nga senga o thusang ka sone. Ke nyaka 8000 yaka e kae? 8000 ka vela Mr. Day. 8000 yaka e kae? Yazi I'm sure usifundile isifundo wena ngemali. I know o ithutile something but ha ke la thuseng ka mothusang ka yona. Mina ngicela. Ba buile hali sisi wahe ke ba. Ngicela wenzele mina ke mama ngoba ngimfowethu. So mina tšhelete aka ke no etsaka. Okay, ke tlo patala. Tšhelete aka ke no etsaka. Ke tlo patala. As long as uma reverse nje lento. Ngicela reverse lento ngizokupatala le mali ngicela mama. Ha o etsagala hore ke reverse. Ke funa hore a ithute something. Obalela. Akho. Nonke yabaleka. Hey, uhamba lo muntu. Ubaleka uyaphi kanti? Manje ubaleka uyaphi? Ubaleka uyaphi? Ubaleka uyaphi? Ubalekani? Ubalekani? Ngiyambona ke bhuti wami ukuthi lapho ugogo oyi1 oseduze ne sibone ukuthi ngeke sithole uncedo for umama. Mfethu awubheke lapho siqale sibayeke behambe kakuhle before ngivale le show. Engabaleki umgadi engabaleki. Yo buka uhamba ngeenyawo. Ngiyaxolisa sorry but I'm sorry. Yo. Guys kodwa yini yena lena? Afethi inguli yahlupha isana yabo. Uyenza Udulate ngo. Phaso. Ngothina sifuna ukukutholela ugobelo omusha ozokuncedisa. Okay. Thank you papa. Ngiyalebo. Alright ungangathi uyavula. Uyamazi mali indodakazi yakho sayikhumbula ukuthi ubani? Awumazi ukuthi awuyazi ukuthi indodakazi yakho le. Awuyazi? Singihambile kudala. Uhambile kudala. No sizokunceda pretend. Ngoleni futhi. Ngithi understand ukuthi umuntu wesifazane uma ufuna ukulala naye engafuna ukulala nawe ibizwa ngerap leyo. So why wena uyenza? Hey, lempeso yakho yiyo le ekwenza uqhanyelwe uvukele ungasakwazi nokuzibamba. Hey, hayi asiwona akuberekisi mburi. So yini ke ekwenza ukuthi wena ufuna sex every day? Wa rata ho ngobela la ke sa batle. So kanti tso di sebedisang. Okay, it's fine webut. Okay, ngiyayibona leyo muthi. Ngiyayibona umuntu wakho lo ungabamba wakho vele ungayiphiki into ekhona. But wami izwa. Icase imame